Butandweji yabo mu cyaro cya Kitegwa B omugomborora ya Kabare mu district ya Hoima aharuguto rwa Kizira Fumbi okuza Kabare. Amunda mu adrive omunda abereyo abere abantu omukazi n'omusayija na baby abo bere bamazirira kufa kyonka driver na arora hati driver gaturukiza omukono mudirisa na mukyago omukono na mukyamukono hati ni batema kyonka bamuhira atakafuire Raymond ali steering twetumanya afuire twatema butema kumuya mbete twala na ikia na twamwikya mwiro wa kyonka ende mirambo ebaira site hali abo bona bafuere iro flat. Abatura bahweraho kuhatura abantu aba bahatamye mu motoka bayima ya Butandweji. Ekikangabwa kino ndozere kimpuniriza mulinge motoka egeguire empunirize timanyire kikikiretezo kugwa mulingo kuba n'ururo mulingo hano haterekire mukurungu emotoka ekarwa kuli ekaije katero rukunguru likuru hali mena ali kurungu kikoni kimanyisa ingo yo muntu toli serious amuli mugwa obwo kuba no baito omukazi omwolo misikyo mabaire fohad abaire ina kenge ninyo wenka muihire mu jacket akenge kabaire kumanya buno bwa 1015 buno. Butandweji yabaho obo police rukuruga kwata abantu aba bantu batekatekwa kuba bitsira omuntu habo ko mukazi abaire fohala abaire ina kakalamu nekitabu kikoto kine kemisanga so no mukyaro ono na omaba suspects akwa begaina omwana obenda baroga police kube twagamba bamuteke akira ikaro maiso no mwana ko mwana omwezi gumwana muto baby nabo baferiro hamwe. Ejino Butandu ya kabiri okubaho ekatwara amagaraga abantu bingi obuhererukire ikabaho rwa kabiri esandeji kandi hakafera mu abantu bana gasha kwa Aimrose Nwagaba Katoto.